Jaz sem Martin in že dolgo iščem zaposlitev. Kaj je razlog temu? Iskreno povedano ne vem. Pošiljam prošnje in življenjepise, pošljem kar veliko prijav in včasih me celo povabijo na razgovor. Ko pa pride do razgovora, pa... Joj, oprostite, ker zamujam. A kakšne kompetence imam? A moj bivši šef, skozi mi je dihal za ovratnik. Kar neki. Ja, ene parkrat sem poslal maile napačnim osebam. Ampak, saj je to res to hudo.